Ungaba yini ngaphandle kwetinkondlo? Ngiyadibutela nje ukuthi ungaba yini ngaphandle kwaFortunate otakulethela lihlelo Tandla Nenkondlo. Lihlelo lelitakufundzisa. Uthi usafunza ukhumbule ukuthi hayi man. Nginana italent yami lebengiyenda lapha diary yami labo bhala khona emagama and umsimfo lofana nako. Ugcine lokho sokubita ngepoetry. Ungaba yini ngebha ngaphandle kwana ngumsebenzi wenziwa ngumfana Siswati. Ngisho nalicici mina naliyacibesha. Ungaba yini ngaphandle kwanasi yasihlanzi nasiya lothi na uhletikise endlini yakho ukhumbule ukuthi no mina ngiliswati. Angikuvingele ngiphindze ngwemukele mbukelo ihlelo lakho lelihamba embili eSwati TV kanye nasemhlabeni wonke nje jikelele Tandla Nenkondlo. Libito lami ke ngingifortunate ngamabuza. Uyati ke mbukelo ukuthi nasobona sisifochu utane tinkondlo utanalo yelo wena umsebenzi etandla. Utawufunza ube happy wathi ukuthi mina ngingasupport someone njenganje namhla silanhlangano soda wathi ukuthi hayi man nangifuna idress le fast nangifuna kuya kuleya event le fast ngidawuya kubani ukuthi ngize ngiyithole mbukeli ke sitawucala ngasonkondlo wethu uyathi ukuthi la khaya sicala ngasonkondlo namSamaria uthi ke I'm Samaria the preacher. Ngidala ukuthi bavame ukuthi I'm the poet but this time around uthena ngumSamaria the preacher. Angifuni ngecambe mangihlale ngisho ukuthi no mina ngisilo judge ngoba ngacala ngajudge abami. Noma ngithatha ipen paper ngihlale lapha phansi bese sengiyacanga ngithi 1 over 10 which is wrong ngwembukelo tabali judge. Dilalelele ke mbukelo ukuthi umSamaria the preacher utanani. Vuswe live lakhe ebusuku ngilele lingimemeda. Lithi mSamaria mfana wami ungesabi. NgiyimNkulunkulu obokhokho omkhulu bakho. uNkulunkulu ebekakhona emandulo nalokhona namhla nalo setoqhubeka futhi abe khona. Ungesabi. NginguJehova lo nemusa, nginguJehova lo nelithando. NginguJehova lo nembatho. NginguJehova wemimangaliso. Wena ungilokhethiwe, ungilothanziwe wami. Vuka. Vuka. Buya kimi ngikuthume. Ngiphume ngesempunze ngutsheni. Ngithi khanze sengisedolweni. Tikite mahashe esifubeni. Ngewami umlomo ngikhuluma lamagama. Ngathi inkosi emhlabeni wakho somandla. Ngicela kuphila insandvo yakho somandla. Ngathi ngitambile ngekwami ngwathi ngehluleka. Ngathi yebo ngiyavuma emaphutha ngeke ngawenda. Ngaloko mvele nganti hayi ukuthi ngiyaqhenya. Ngihleli phansi ngatibuta ngesiphetho sempilo yami. Ngihleli phansi ngatibuta ukuthi ngabe ngiyawuphethe laphi. Ngathi nami ngiyafisa makubitwe amagama labangcwele nami igama libitwe. Nelami igama libitwe. Nelami igama libitwe. Ngathi inkosi yemakhosi yesihlalweni sebukhosi ngifisa ukubona sedumisa ngilosi. Tithi uyingcwele bukufanele bukhosi. Sekuyinjabulo injabulo lengapheli. Ngathi mdali wami ngicela ushintshe ingqondo yami, inhlitiyo yami. Ngifuna yikhonde ngeliqiniso. Ngathi impilo yami yonke bengenalo liqiniso bengingadi kuhlala komdala ukuthi kani kusibusiso kangaka. Wathi ungesabi. Wena ungilothanziwe ngilokhethiwe wami. Ngifuna ukukuthuma ngedlulisela ngomlayeto kubantu bami. Ngathi awukodwa Nkosi. Leni mina nje nginemahloni. Ngithi ababukela ngibani labantu abangaka emehlweni. Futhi nje lamhla abantu abalivisisa iqizo maphiwa umuntu omncane ngangami. Labadzala ubeva bathi ukhule phambi kokuthi simbona ngasitshelani. Bonza ngabathi sikhule naye sidlala naye siyamata ngasitshelani. Bantu abanenzaba ukuthi uhlanyele ngekhathi kithi. Bane kusibuka ngemehlo ngokwesithombe sibakhuma amagama ekusijaja. Sifakazelo salokho ukuthi namhlanje ungakhuma into nomqondo kanjani umncane utawubeva bathi ngumntwana lona mncane usangakawadi umhlaba. Nkosi ngiyabacelela ngiyabathandazela bavule ingqondo ubaphe nemehla kamoya. Baqonze baqondisise ukuthi kuyenteka kube mncane ngokomnyaka kodwa ngekomqondo ube mzala. Futhi wena ungasawunisana nobe ngibani longanani ukuthi abe live lakho kubo. Lelingaletha lithemba, lethe kuphila, lethe injabulo yaphakade empilweni tabo. Kulo love emava phinze ento lokusho ngilo mthumile kuwe. Ngithe ngisakhuluma lamagama ngesakhe sandla wangibamba. Wangisukumisa emahlombe wangithinza wangethembisa. Wathi ungesabi ngidawuba nawe. Wena ulive lami manje ngivumele ngikuthume. Ngathi kulungile babe ngidawuhamba ngigijima. Uthe mSamaria ngikhathatekile ngebantu bami. Bani bami sebakhohliwe ukuthi mina ngingibani. Ngakho ngithi hamba ubakhumbuze ubatshele ukuthi ngisenguye Jehova lolungile. Jehova lonemusa. Jehova lokukhanya. Jehova lonelithando lelibantu lolijulile ngabo. Lethi made walibonakalisa ngekuthi anikele ngendvodza nakhe lokho kukuphela kwayo. Kuthi beyimvi emhlatshelo etono tabo. Bese kuthi lo lovuma ngewakho umlomo akholwe ngakhe inhlitiyo. Kuthi Jesu Kristu inkosi yami leyafa enzaweni yami yaphindze yavuka. Nalebuya komasiyana abe nekuphila kwaphakathi. Wathi usithu batshele ukuthi lokuphila kwaphakathi le ngikhuluma ngako
akusiko lokwengeta kweminyaka empilweni tabo. Lokuphila kwaphakathi lengikhuluma ngako kuthi umuntu nemuntu akhethe Jesu ngokuliqinisa empilweni yakhe. Kuse kuthi noma kufika lisuku lakhe lekuhamba emhlabeni angaye ekubhubheni kodwa aye ekuphileni kwaphakathi. Ngoba umuntu lofangatani na Jesu uye ekubhubheni kodwa lotana na Jesu ekuphileni kwaphakathi. Ngathi kulungile wabe ngidawuhamba ngigijima. Wathi usithi ubatshela emsamari ukuthi angeliqiniso lengikhuluma ngalo akusile labasebenzisana nabo bodwa nabakhombisana kuthembana. Leliqiniso lengikhuluma ngalo ukuthi unasomkhethile Jesu bese uphila ngekuthi indlela takhe. Ngathi kulungile wabe ngidawuhamba ngigijima. Wathi usithi ubatshela ukuthi angelendlela lengikhuluma ngayo akusile indlela labayisebenzisana abahamba ngetinyawo kodwa le ndlela lengikhuluma ngayo ukuthi nasomkhethile Jesu wahamba ngendlela takhe bese uphila ngekomavakhe. Ngoba lo Jesu lengikhuluma ngaye ukukhanya uyindlela uliqiniso. Msamaria the preacher. Mbukele tandla lenkonja njengoba ngikuthembisile ekuqaleni ukuthi ngidabe nginamsamaria the preacher. Utaba sicocela kabandiye ngejeni yakhe poetry ukuthi ufika njani ekubeni ngumsamaria the preacher ngoba uyaye ubevela abanye athi incenje ngabe lomunye uthi ngingumsamaria the poet. But yena udecide ukuthi ehluke. Msamaria sikwemukele ehlelweni tandla lenkonja. Sanibona njani babukeli emakhaya. Lo khuluma ngumsamaria the preacher kodwa ligama ngelethe certificate ke ngumlando ngakamasuku sibonga. Njengoba sakhulumile sis Fortunate la ndathi chaza kabantu ukuthi kuze kufika ngumsamaria the preacher kanjani. Okay, ngachaza nje ngeleli gama ngilithola ngisesikolweni leli gama nakhona ngilithola ngetendo tami. Mangikhumbula kahle nje kukhona students bathe sifika noma uyathi nawo makuthiwa nje mhlawumbe usesikolweni vele sofunza kakhulu lesikole bese uba nalokuthi hayi cha vele sengimkhulu lesikole sekuthi ke mina ke esikoleni vele ngangijayiva ngangidlala ibhola ngangigijima so vele nje ngangingumuntu vele eqoshwa setulu then uyafika ke students esifikako hawu sengisathatha mina ngisinika desk lami nesitulo sami ngithi hayi cha dawuhlala la sohlala laphi ke wena mina phela sengide ngasho mina lokuthi ngila sikole nje ngiyalothi cha ngidahamba ngikufunephi yabo yena nje akathi utaphuma kupha ngenephi ngihambe ka ucha ngilande desk lami nesitulo sami mangibuya but lembi ngikhanza kunathisha le classini mafika thisha lathi hawu wena ke angagathi ukuthi mhlambe ungaqhamuka ngaphandle konke kanjani ungaphela wona student desk kunaso ngithi mina ngesithisha manje ngibese ngikunika nangu umfundla ngithi akahlale phansi kozeni yafika bese uthisha la ke wena utenta umsamaria sitani yabo kwaba kanjalo yabathi na abantu besikole nabevela igama ke bakubita ngalo toti msamaria so igama lami laseninanga kanjalo kungako ke ngabe seke segcina ngilisebenzisana la ka poet sengilisebenzisa ko vele. Okay, la ka the preacher songeta njani phela ngwanabo classini sohlelile ngumsamaria naku ke nyalo sengumsamaria the preacher so ungena kanjani the preacher? Okay, the preacher ungena kanje onasisi kukanje the preacher ungena ngekuthi ezingisana ngingakhumbula kahle nje ngo2020 ke nami ngilapho khona la ngaqala khona vele lokuthi lokuba active then lapho ngangingumuntu nje lo khuluma into le positive towards abantu ndoni kanjalo abantu basho kancane hayi man yathi wena mani unena ungakhuluma ngathi uthi ngumfundisi yathi ukukhuluma kongisitile lapha nalapha so kwaqala kanjalo ke lento ngathi okay selangeta igama msamaria the preacher nabantu ke bangibita kanjalo ngagcina vele senkuhlanza sekinto yinye konke that's why nje namhlanje ngumsamaria the preacher vele ngimuntu lo khuluma into positive negative nje akusindo vele le khona empilweni yami. Ngithola umzalwana aguqile athandaza khuleka wathi msamaria mina yangehlula manje lempilo ekubeketeli wathi sengigcizelele kakhulu emthandazweni lokungithandaza ngikhuleka solokude lokufuna kungilungela wathi ngilaba semva kwami bonza ngihamba ngithole ngihamba lendlela ekhula kodwa kuqala kunami baphumelele wathi yebo ngiyavuma bathe kubetele kunemvuzo lomuhle kodwa mina manje ngiyahluleka wathi msamaria ngisayiphathi emndeni wami so ifunza ivale ukuthi ngama abasenathemba wathi ngisayiphathi asemangweni sengaba ngivela kahle wathi msamaria ngakhulumile emagama ekuphileni empilweni abantu ngibonile tshintshile kodwa kude yami isolimile wathi msamaria ngicela ungisithi ngithandazise mhlambe wakho umthandazo usheshe uvakala uthe angaliminti ngikhude ngemoya lo phansi ngathi babe wami lo semazulwini ngithethelele umntwana akakade ukuthi ukhuluma ngani ngathi msithi umkhumbude ngekolifindo lesethembiso lalenta nawo mhlazane emephambi kwemfundisi nelibandla
Mdlazane athi ngewakho umlomo, Nkosi Jesu ngiyavuma ukuthi namhla uba ngumbuso empilweni yami. Msidi umembulele ukuthi ngalelo langa bechaza ukuthi empilweni yakhe sekungeke kusendeke yakhe inzalo kodwa sekuyakwandeka yakhe inzalo. Ngathi phamisa sakho sandla wasiphakamisa. Ngathi buka imino yakho ungitshela ukuthi iyalingana yini, wathi cha. Ngathi kanjalo ke nekuthandaza kwethu. Singawuthandaza umthandazo omunye kodwa ngeke siphenduleke ngesikhathi sinye ngalokufanayo futhi. Kodwa yini ke ukuthi ukhona ukuqhubeka ube poet from 2020 to 2024? Yini kahle kahle le driver ukuthi know what continue man Msamaria the preacher wende umsebenzi wakho webunkondlo. Okay, lokhu ngikudele kakhulu lapho ukuthi kwekuqala lothi bantu lebaba around me. Okay. Nabo basifaka sandla kakhulu ukuthi ngikudeleke because ngihlezi ngibatshela ukuthi ngiyamthanda mina umuntu lotani njela nje liqiniso. Mangabe ngiko makungesika kusiko but sekuthi nami vele bekhona lengekhathi because into ufuna uqalele ngekhathi kuwe unive ukuthi hayi man yathi ke ngiko lokho hayi akusiko lokho. So ngisho ukuthi abantu abaseceleni kwami ngibo abangicugcutele nalokuthi ke after sengirecordile sebavisa abantu bathola nema-bookings like hey yahlelana mani kune youth day kuphi asowude mani utasina ndinto yakho wena nasemishadweni bangibito yathi mani asobuye mani wena because mina ngende gospel project kahle kahle. Okay. Then asobuye mani utawunangila ngele nakhona ke ngisho gospel program so bantu kanjalo banginanga kanjalo kuze kube lana nje namhla solo ngiyachubeka ngiyayenda le nami. Okay. Bangimema nasemishadweni bangimema nasemasondweni so nguloko lokuthi bangibitela la kulethi indzawo vele ngithi ithandza nami lendzawo lengikhulele kuyo. Ungcwele Jehova, ungcwele Somandla, ungcwele sithando semphefumulo wami, ungcwele emqala nempheleliso enjabulo yami. Somandla ngiyacela uzuyigcine impilo yami. Somandla ngiyacela ngiside manje ngingasuka enzaweni yekulinza kwami. Lamagama ungawasho. Lamagama ungawasho simo singekho mnanzi empilweni yakho. Lamagama ungawasho ulahlekelwe ngibaba, ulahlekelwe ngimake. Ulahlekelwe ngitsathe wenu, ulahlekelwe ngumnakenu. Ulahlekelwe ngogogo, ulahlekelwe ngumkhulu. Lebeka lisito kakhulu empilweni yakho. Uwasho likini ungalati. Uwasho batala bakutalako ngemehlo enyama ungabati. Uwasho uhlusha ushaywa awubaliselwa ngisho ungenaqala. Uwasho endlini akeni kuvalwe ngelihlahla impumelelo ingabonwa. Uwasho lithemba selikuhlahlekele ukuthi indodana ngahle tikulungele. Ngoba nasemangweni songivela abahleke. Uwasho sofe kushala tandla labaphumelele. Lethi mnanzi wena ugcina ngekudiva ngendlebe. Uwasho noma abantu lekumele ngabayakusita bangakusiti. Lamagama ungawasho. Lamagama ungawasho besuse emehlakho kulesimo lobhekene naso. Ungasivumeli kube ngiso lesilawula kuphila kwakho. Yiba ngumuntu ohlala cabanga lokuhle njalo. Ungasebenzi, dibone uvukela usebenta. Ungabatholi bantwana, dibone ugonile umunyisa. Ungenamali, ekhaya bone kunguwe lobeka singo etafuleni. Lempilo lofuna kuyiphila wena ungatakhela. Lolofuna kuba ngiko, lolofuna kwenda. Cabanga ngako njalo. Ungagcini lapho. Dinhlelo lotibukelako, ngilotlalelako, bangani bakho, ngilabaseceleni kwakho, ababe mqondo omunye neliphupho lakho. Bese uyangisita uvume nasitha lesikhulu sikubuse. Nasitha lesiyekise abantu ngemathuba sikasabo sikuphumelela sifikile. Kwesaba kucala tinto. Liqiniso lithe emathuba lamahla sifikela sonke sibantu lamhlabeni. Kodwa kushana ukuthi lakho lithe lifika likhansi unjani kuphi futhi ulisebenzise njani. Namhla ngivumele ngikutshele. uNkulunkulu longisomandla akazange sahlanyela umoya wokwesaba ngekhathi kithi. Ngakho ngithi nakwentekile wakuphamisela endzaweni lephakeme noma wakuvulela ithuba lelihle empilweni yakho. Waqala wangathita wangabata ubovele wathi ovela uphikisa insandvo yakhe engawumdali.
ngalamafisha uthi wende liphutha ukuthi akhethe wena afune kusebenzisa wena kuleti gitsigitsi letingaka tebantu kodwa vela ngimangale labanye bethu kuze kube nginamuhla baphila kodwa abatati angisashelo ngokwemagama abo kodwa ukuthi mina ngatalwa ngifumbatheni inkosi ngithumeni kunamhla ngiyaphila nje yini injongo yami kodwa namhlanje njengalothunyiwe wakhe ngicela ungivumele ngikuside emva kwami ngicela usho la ngumthandazo uthi Nkosi ngiyabonga kwadi ukuthi wena uyangithandza luthando lwakho walibonakalisa ngekuthi unikele ngendvodza nakho lokwakuphela kwayo kuthi tawuba yimvu yemhlatshelo yetono tami namhla Nkosi ngiyadinikela kuyo inkosi yami Jesu Kristu ngithi ayibe ngumlawuli wempilo yami ngicela Nkosi Jesu Kristu ungishintshe ungende ngibe ngiloko lofuna ngibe ngiko ngiyakutshela ngiyakusita loyo mthandazo usho kuseni usho nsambama inkosi itakuphendula njengalothunyiwe wakhe Msamaria the preacher. Maria usithembisa njengema followers akho asithi nje this year singabe ikhashayo. Okay, lebe khona this year bengicala ukuthi ngitawu dropa i-EP. Okay, nice. Yayo le gospel poets kutaba ngi6 etinkondlo laphakathi. Tinkondlo labatajabulela kakhulu leti mnanzi kakhulu nginethemba ukuthi nasibani makayilalele wayilalelisisa itayishintsha impilo yakhe nefuthi latakulale kule poetry akakwende kutamsita kakhulu cause mina kule ngokukhuluma kakusika ukuthi mhlambe imva bethi yini nami kulokunye ngidlule kulokunye mhlambe ngikutshela sibuzo bani bakusebenzisa kwabasebenzela so ngisho lokuthi ngidawucela lokuthi mase ngikhiphile thina ngibakulalela kutaba sita kakhulu Tinkondlo njalo nje tinalemfola ungazi ukuthi ungeva ngathi ngawe wena uyalalela nje toti yabo ube lokuthi engo kanti phela ngeke uze kulunge kanjalo kutawudingeka ukuthi uhluhlala phansi nabo ngisonkhondlo ke kuyadingeka ukuthi uhluthatha la exercise lakho lela ulithinthite ubhale ubuke utibuke lapha esibukweni usho ukuthi stanza 1 usharp stanza 2 akekho right stanza 3 uye phela nakubomake bakuve ukuthi wena lemfola irecite yako is it poetry noma wena uyafisa kuba ipoet or sovele ulungele ukuthi ube nguye sonkhondlo mbukela isithatha likhefu ungayinzawo Ihlelo Tandla Nenkondlo solubukele lona ihlelo lakho lolihamba embili nalo lithandzawo Tandla Nenkondlo. Yathi ke mbukelo ukuthi la ehlelweni lakho thina siyasenda lesithembiso sisigcine futhi lesekuthi ngete kwaba bosonkhondlo kuphela nalolo wena umsebenzi netandla uyadinga ukuthi umbone uyadinga ukuthi ulisupport naliswadile le ndawo umsebenzi netandla kuze ukuthi nawuvunulile yabona Musa kube khona lokhu lokutholako lokwendiwa ngilo liswada sithi nje ufuthima fahlawane nomdzinga licebesha noma ngesethi ngimachitha uyalidzinga nalisadile le ndalo umsebenzi wetandla lale ngikhona ke mbukeli ka Setco ngihleli na Thuli wakamgometulo uthi ke Thuli ke uyathi mina sesifortunate lo msebenzi lo lengwenta ngetandla kutama but nangibathe ngiyawubuka mina ngivu ngathi ufaka something emshineni nani bese sewuyaphuma lo msebenzi wakhe lo muhle la udekile la Thuli siyakumukela ihlelo Tandla Nenkondlo. Yebo sisi. Umbukeli kufisile badi ukuthi ungubani wami nesengishithi ngingayikhuluma manje. Awu mina igama lami ngithuli ngwakamgometulu ekhaya kithi kukungwabi. Nawubheka emahlalini. Ngendawo umsebenzi wetandla ke lapha. Lo faka ekhathi titwaba titsiya. Okay. Emaqebesha cishe nje lokuningi. Ngiyakwakha ke letinto ngetandla tami. Okay. Ngikusitwa ngimake ngafundiswa ngimake ekhaya. Okay. Lokwenda lo msebenzi. Okay, so nesikhathi esingana nje wena. Kulo msebenzi wami ngaqala nga-2009. Okay. Okay, na ucala ufundiswa ngimake ekhaya noma kunemuntu lobekete ekhaya tonifundisa namake? Ngakufundiswa nje ngimake ekhaya. Okay. Yini ke lele yakwenda ukuthi uchubeke nalo msebenzi wetandla takho from 2009 kuze kube 2024? Eish ngake ngayozama kusebenta efemini. Ngayosebenta ezenyanga ngabona ukuthi kusebenta ezenyanga akungisebenteli. Ngathi kungcono ukuthi ngihambe ngiyosebenta umsebenzi lengawufundiswa ngimake ekhaya. Okay. Umsebenzi wetandla. Ngabona ngathi kungcono kakhulu
lokuthi sebenta kunalokuthola imali yakamlu. Ngiyatika ukuthi nawuthi sebenza asithi nje nawakha igcebesha kune-material futhi uhambe uyoyithenga. Awube seyini wakha ilosi ngalokuthenga i-material phinze ubuye usetohlala la ncinye emalanga uyenda lemvo uyabhenefitha yini? Ya cishe kungcono ngoba ngihamba ngithenga lobuhlalu ngibuye ngihlale phasi-ke ngakhe lelo gcebesha akubi ilosi. Okay. Manje nje ukuthi lobuhlalu sikuthola khashana abukho la. Nangabe singakayisa ukuthenga kaManzini funa uhambe ukuthenga eSouth Africa boThekwini. Okay. But-ke nase uwakhile lo mkhiqido wakho uyakhona ukuyithola i-profit? Mase ngakhile lo mkhiqido wami ngiyakhona ukuthi ngiyithole i-profit. Okay. Alright. Naku-ke sowendile umsebenzi wakho eMaswati ngekubuka kwakho i-support ingakanani? Le support ayisekho kahle. Kwaba i-COVID beyikhona i-support nyalo ayisekho le support. Sebayeda nje bathenge labo labakudingile khanze ukuthi kunemicimbi thide bayakhona-ke ukuthi bede basithathele leyo mvunulo thathele todidaba lawo magcebesha. Okay, sikhuluma nje ngenzaba ye-support ngiyabona nidekile lana. Niyayindeke onke lamalanga yini noma ngalesinye isikhathi kudinga ukuthi nibe ngasekhaya kude kudeke labanye nishintshane kusebenzeka kanjani? Kusiko ukuthi sideka onke malanga lana kaSetco siyaye sibe nemalanga ekutothengisa khanze ukuthi siqala lapha bomhla ka-18. Okay. Sithengise toti bomhla ka-5 bese khanza ukuthi lapho kulawo malanga lawo sesiyema. Manje lokuma kwethu-ke vele kuyasilimata la kulo msebenzi wethu ngoba nasesimile nje kude lokungenako. Okay. Nangabe-ke kukhona bamfula abafisile kunisupporta noma nihlele ngasekhaya niyakhona yini ukuthi nibasithi asithi nje ngifuna ligcebesha ngikulayile sithombe ukuthi ngifuna lelikanje uyakhona yini lokungakhela noma uyayibona bese soyasho ukuthi Nkosi yami sisifortunate ngicela mina kukwendela lawa lengihlale ngiwenda? Sisifortunate siyaye sisho ukuthi nangabe ufuna i-design yakho ungasinika i-design yakho sikhona ukwakhela siyakwakhela sikubhalele nawe ufuna ukuthi sikubhalele igama noma ufuna sikubhalele loyo mbhalo wakho lofuna ukuthi siwubhale siyakwendela. Naku sengikhuluma ngemagcebesha kuphela leminye imisebenzi etandla ubalili imithanyelo titsiya nawukwenda kona uyayikwenda ngokuthi khona laba odile noma uhlala ukwendile nje ukuthi noma singakushayela noma enini sisho ukuthi siyakufuna sikufole? Ngihlala ngikwendile ngoba sengize ngathenga nalo mshini wekuthi ngithunge ngaletidziya bese longisokola ukuthi ngithunga kanjani. Okay. Lo mthanyelo-ke wona wenda njani? I-material uyithola njani noma uyentabeni uyokha noma ukhwala lo uthenga kulomunye lo iyakuyokha? Le mithanyelo siyaye sithenge lekhasi. Okay. Bese siyagcoba siyadakhela. Okay. Okay. Kunelisadi-ke lelisekhaya lididekile alathi ukuthi umnyaka litawucetha kanjani. Kanti nangumsebenzi etandla mina ngiyabona ukuthi lana utinikelela wonke wawenda futhi ugadile ukuthi unalithemba ukuthi amasadi akusupporti ngamkhuthatha uthini umuntu lona etandla longakhona kwena something but uvungazi uthi yena impilo iphelele la khona khona. Mina ngingathi nje kubantu labahlete ekhaya emsebenzini etandla uyakhona kuphila. Uyakhona ukuthi uthenge lokungane mina ngibafundisile nje bantu bami ngawo lo msebenzi wetandla babhatarele esikolweni ngibendela konke ngawo umsebenzi wetandla ngithi kubantu labasha abete bawende lo msebenzi wetandla ngoba lo msebenzi wetandla vele siyaphila akufani nekulala ekhaya kuhlala ekhaya ungadli lutho. Ukuthela-ke lisito kubamfu beNkosi laba sibukele njengamanje labafisile kunisupporta njengoMaswati lathiniselako lento umsebenzi wetandla ungathini? Ngicela eMaswatini la sibukelako njengamanje ukuthi sila kaSetco nje lana sihlala ngaphandle sishiswa lelanga leti mfadethu bese tiyahwaba kulesinye isikhathi bese tiyasihwabela lalina nje litulu thinelana asikhona ku7. Singacela ukuthi lokhona kusita angasita sike sasitwa ngibabe encumalo nje wasinika ema-umbrella aka-MTN nalishe salilanga sizama ukuthi sibeke wona. Singacela ukuthi nangabe kukhona indzawo lapho bangasibeka kiyo mhlambe basakhele i-shelter singakujabulela kakhulu
Okay. Emaswati ke lafisile ukusupporta njengami nje. Sitakuthola kanjani sikuthola kuphi futhi? Awu ngajabula kakhulu lemaswati nakangithi angisupporte. Angangithola enombolweni yami ya 76350 noma Swazi Mobile 79753133. Ngiyatholakala lapho noma ungangishayela usho ukuthi ufuna ukuthi ngikwakhele ini netindlamu ngiyatenda. Imvunulo nje yonke indlamu, idziya, idwaba konke nje cishe siyakwenda make wangifundisa. Hey lo ngaphela ngabe kuyahlola mbukeli uyabona ukuthi isikhathi sinelichwebo yathi nje sisathi sehlelisene mina nawe uyabona ukuthi isikhathi bese sesithi sona not today guys kepha ke mbukeli ngiyathi ukuthi kule viki elitako wena uTomeka Show uthi isikhathi setandla nenkondlo uyasati uyalandzelela lihlelo sitabonana ke mbukeli evikini elitako ngase isikhathi sifanako goodbye and God bless.